Hi, morning. Kabisa. Kuhana tia kama Ne kwa gamuno roshine, umesikia sauti ya mwelekezi wetu. Ndiyo na uru roshine roro. Toto mhadhiri. Mwali mirogore na mugowaja. Muthenya wa ithurano cia kuria kwa masi. Utiakirio ati mwali 27 no igakinya kioneka ta ikura ihumo. Ne akinya ni weno. Muthenya ne guo uyu mwiroreri. Mwali mirogore na mugowaja mwali wa 11. Others kuhana tia roshine. Kenyabe gulia kiuria. Uria. No in attention ne aria marahuranira kana ne arumiriri yao ne aria marahuranira kweli muno eni no wako me ku mundu okira umuthi muhesh yani okira umuthi raia gugutuka muhesh no ndu ria wa bata makiria ri ni kuiga thayo na uria marithie moimirira maya ri mundu wothe uri thurwo kuria ri thurwo ri ni mu Kenya na ndarathurwo atungatira aria mekumuthura tu ayokorwo agitungatira nginya aria mataramuthura kwoguo ni hakwa uria kireina uria kirethie ndie na shughuli muno atengania acha guciragia twanjiririe na riri na kiugo kia rucini niguo hatiro ndungi kiugo kia rucini turo tuthome Petero wa mbere igiri muhari wa mbere Petero wa mbere igiri muhari wa mbere twatumirwo ni mwalimu Muigai wa Mwangi ari kuria Sipiri hakiri uguo ri eheria iwaganu wothe na wara wothe na uhinga na ruitho na gucambania oguothe niguo ati twiki atia kama utacoka ati hakiri uguo ri eheria waganu wothe mucoke mweheria wara wothe no hinga na ruitho Jinga kiwari tori ya tenere ya ruitho geko gicama na gucambania oguothe maundu mau mothe riu mweherie ni kiugo ndona kiratwarana na muthenya wa umuthi twatumirwo ni mwalimu Muigai wa Mwangi kuma Sipiri njokere ya mwisho Petero wa mbere igire muhari wa mbere hakiri uguo ri eheria iwaganu wothe na wara wothe na uhinga na ruitho na gucambania oguothe to nina riri waganu wara uhinga ruitho na gucambania mwathani arathime ciugo cia ketheru na rio ritwa riake ria mure ritwa rigocagwo tene na tene amen 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 God is good all the time and all the time God is good and that is his nature Ngai ni mwega hindi ciothe kamau na hindi ciothe Ngai ni mwega Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema na atabaki kuwa mwema hata Masia akikataa kusema ana ni wakarura wanyu turamera matikauga na Ngai agutura mwega ona wekate ona mweke atia Ngai agutura mwega na turaria uhoro wa Ngai uriku na ona mwarega Ngai niwe ugutura Ngai na Ngai turaria Ngai uria wari kuo uri kuo na ugutura ino kama uciaragwo Ngai ario Ngai ugakura Ngai ario Ngai ugakua Ngai ario Ngai ugathikwo Ngai ario Ngai ugathi ugatuika na mwiri wothe ugatuika mahindi na agatuika ao Ngai agakorwo ario Ngai Ngai ucio we ugitwenda kuga Ngai ucio hana ati ni Ngai mwega ni we guturira ucio ni Ngai uria ngocaga gatheti ya Daily Nation moment of truth ni gwakinya ru kahinda karia ga kurora riri bifu na bichi andu aria megukoma makirorwo muno githurano-ini giki tondu ni ithurano 24 kundu gutiganite guothe bururi-ini the key players President William Ruto DCP party leader Rigathi Gachagua Wiper party boss Kalonzo Musyoka acio genia hena mundu gwitwo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi kuna deputy president Kithure Kindiki na chairperson wake wa kamiti ya ithurano gwitwo Erastus Ethekon kithurano giki kia umuthe ni gia bata muno tondu andu ingi ni makorwo magikihũthĩra guthima ngumo ya mundu ni undu wa githurano gia 2027 uria mibango ikugia riu kuna andu mekwanjia gwiciria riri iwe no tuguthi hamwe nawe twahotwo niki gwathi uguo gwathi ni tondu wake andu mekwanjia na micoro mieru ni undu wa 2027 undu ungi IBC ina kanya ga gucokereria wihokeku na kwihoko kwayo ni muingi tondu no uririkane githurano kingi ni kwa na mathina maingi muno megie IBC no arikana Cherera 4 no arikana horo wa Chebukati riu horo wa IBC no ya Ethekon ri era tiri iguru ya kurorwa tiriri kuringana uria mugutabania ithurano iria iciroka cia muthiri ithurano nini ri ni tukumwihoka ni undu wa ithurano iria iroka cia mweri 20 cia 2027 na njoke ngure atiri Kamau
uguo wagwetania ati maimirira magithurano giki key players ya magwetwo ri neguo either ni gwakwo megwakwo kana gutharurio ni turonete gatheti kuringana na kimia giki urege koretwe kiandika atiriri amwe ta mundu gwitwo Professor Kindiki na mundu gwitwo Musalia Mudavadi ni makuigwa ratiri-ini nginya ni ta thirikari ya Kenya Kwanza ni kurorwa atiriri Professor Kindiki gwaku central kuhana atia kana gwaku Mount Kenya kuhana atia nake mundu gwitwo Musalia Mudavadi ni akurio atiriri mwena waku ya ruguru rwa bururi ri kuhana atia tondu guku kwina ithurano igiri kwina Kabuchai na kwina kundu kuretwo Marafa na guku kwina Bere North. Haya, ndeto icio ngatheti ya Orito ya Daily Nation ni ati thirikari kuhuthia kana kwaga gutia itua ria igoti riraugite nyumba itige guthario kuria Makongeni Estate. Ni turona haha ma bulldozer magitharia nyumba icio na andu megwitwo Affordable Housing Board marauga umomori uyu na andu guthama ni guthiete wega na mundu wothe urahutio nyumba yake Makongeni Estate ni aranengero ciringi 150 agethe guikara kundu kungi. Hena ndeto ingi cia riri Njoroge cia mwarimu na SHA. Mwarimu arauga ndari araiganira biyo na guthamio gwake kuri mubango wa gima wa mwiri wa SHA na amwe ni mathiete igoti ni muroreri icio ni tugukuhe makiria hindi ya kinya ya kumuramura o tugethaga kwaraniria na ndikitwa mohoro aria mari kuria kwina ithurano muthenya wa umuthi ona ngociragia atiriri tondu maundu ma mothe ni mekire haha ri reke njiri andu akuria Mbere North atiriri amwe aria murahuranira giturwa giki kia Mbere North tondu kimwe tuko tukimurika muno ni undu wa nginya andu aria matwirораgira ri kwina andu kedare wega 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kwina andu kenda marahuranira giturwa kia riri kia Mbere North wa mbere aretwo Jero Ruben Mureithi ono wake makiretwo Alliance for Change Party na kwina mundu ungiretwo Ndwiga Newton Kariuki kana andu mamita Newton Karish ena kiama kia Democratic Party of Kenya anera marahuranira iturwa kana giturwa kia Mbere North diragutariria wega kwina mundu ungiretwo Boy Duncan Ireri ararugama na kiama kia chama cha kazi kwina Gary Daniel Ireri ono wake makiretwo Kenya Moja Movement kwina mundu ungiretwo Gary Albert Muremi hena Gary maiganona Gary Albert Muremi ararugama na kiama gitagwo the National Vision Party heno giretwo Ireri Lawrence Mwaniki no wake makia Safina Party kwina Jero Leo wa Muthende ono wake makia UDA hena Waiharo Simon Mwaura o ena kiama kiretwo Umoja na Maendeleo Party na kwina mundu giretwo Muringi Isaac Gire kana Giri uria urarugama na kiama kiretwo United Progressive Alliance kogo nweka kwira mwiroreri na muikari wa kuria Mbere North ni ati giturwa giki kiracario ni andu kenda acio ndakwira Jero Ruben Mureithi Ndwiga Newton Karish mundu gwitwo Boy Duncan Ireri Gary Daniel Ireri mundu gwitwo Gary Albert Muremi Ireri Lawrence Mwaniki Jero Leo wa Muthende Waiharo Simon Mwaura oduma na mundu gwitwo Muringi Isaac Giri kuria kundu gwitwo Baringo kwina andu ingi kwina andu atandatu marahurana giturwa kiu no magwete hihi county ya Baringo gitigia senator hena Shadrack Kiplawat hena kiama kiretwo Alliance for Change Party hena Samuel Letasio wa Kenya Moja Movement hena Steve David Kipruto wa Republican Liberty Party hena Benjamin Chabon wa The New Democrats hena Kiprono Chemitei wa kiama kia UDA na kurena Daniel Kirui wa kiama kiretwo Umoja na Maendeleo Party acio niyo mayokorwo magithurwo mwe wao gutuika senator wa county ya Baringo githurano kinini kia umuthi githurano kule giciga kia ubunge kia Banisa ni kule North Eastern kwina ahuraniri eri na niyo Hassan Ahmed Maalim uyu ararugama na kiama kia UDA na ke mundu ugwitwo Mohamed Nurdin Maalim ararugama na kiama kiretwo UPA UDA ni kuga United Democratic Alliance na UPA ni kuga United Progressive Alliance hena kundu kugena kuo gukoragwo kirorwa muno Njoroge muthenya wa umuthi na nigite bunge kia Malava Malava ni kuria gugwitoka Kamega na nikio urona gugituika Musalia Mudavadi ni umwe waria aona umekorwo makirorwa muno ni key player thini wa ithurano ici aria mararuga magite bunge kia Malava kuria county ya Kakamega hena mundu retwo Agatia James Sinachi wa kiama kia Alliance for Change Party hena Panyako Seth Abusini wa kiama kia DAPK hena mundu urehereire
wa kiama kia DCP uretwo Mwaga Edgar Busia gocio nehereire ugina ki urehereire ni mundu wa kiama kia DNA atagwo Manyasi Job Burudi hena Jason Shivakale Bruce ararugama na kiama kiretwo Entrust Pioneer Party Tuvei Wilberforce Indai ararugama na Kenya Moja Movement Nalwa Benjamin ararugama na kiama gitagwo National Ordinary People Empowerment Union ya didaiwa keu ciama ni nyinge bururi uyu ciama ni nyinge biu hena kiama gia Party of Democratic Unity kirugametie Oyugi George Gaira na UDA irugametie kuria Malava mundu uretwo Dakwa David Athaman kwena kundu kwina githurano kuria mwena wa Ugunja kwena ando maigana na ando 10 marahuranira giturwa kiu na kwena mundu gwitwo Akech Lilian Akinyi werarugamana kiama gitagwo Alliance for Change Party kwena Okumu Morris Juma wa kiama gia Federal Party of Kenya na kwena Ofiro Eric Ochieng werarugamana kiama gia Jubilee Party Omondi Crispin Oduor ararugamana kiama gia KANU mundu gwitwo Olengo Vincent Yuaya ararugamana kiama gitagwo Kenya Moja Movement Ochuka Oliver Ochieng na kiama kia National Liberal Party Omondi Moses Okoth ararugamana kiama kia ODM Murugeto Ochiel Frederick Othiambo arugamana kiama kia UDM na Otieno Benson Obol arugamana kiama kia UGM na hayo gira arugama retwo Othiambo Johannes Rodi Doven wina kiama kia Wiper Patriotic Front nisio no jokere kuria Mbere North to dakura kama uri na tiko yedari kuria Mbere North kwina andu kenda marahuranira giturwa giki na kwina Jero Ruben Muriithi wa kiama kia Alliance for Change Party kwina mundu gwitwo Dwiga Karish Newton kana Newton Kariuki na kiama kia Democratic Party of Kenya nikio DP kwina Mbui Duncan Ireri wa chama cha kazi Gare Daniel Ireri wa Kenya Moja Movement Gare Albert Murimi wa the National Vision Party Ileri Lawrence Mwaneki wa Safina Party Jero Leo wa Muthede wa kiama kia UDA Waiharo Simon Mwaura uyararugamana kiama kia Umoja na Maendeleo Party na Muringe Isaac Ngiri wa kiama kia UPA nikio United Progressive Alliance ithurano icio irambiriria negotiation cia mbiriirie na tukotukerania na ritwa mohoro kundu gutiganite twina arikia mohoro tutumite ta kure mwena wa Mbere no tutina mundu ogwitwo Mwangi wa Maina tuikara tukeranagiria nake nigetha atwire nginya andu kana majije kwiyumiria tondu githurano kama ukianjiriria thinacara cia rucini gihingagwo 5 am niwega kwira mwiroreri ati wina kanya ga kuya mwikari wa Embu uthie withurire mutongoria uri ureka atia uria ukwenda uri urenda nigetha naguo hwaini tugitarirwo ithuĩ rucio rucini ngwicina tugako tukimenya maumĩrĩro kana na gũgĩtuka tukoguo hwaini gwikinya thaa 4 thaa 5 cio tuko Njoroge tukorwo tukimenya no utongoretie kana no wahotana kundu kuna na ndireyona haha magatheti-ini waziri wa maundu mathini ma bururi ugwitwo Kipchumba Murkomen akiga waikia kura ri we inukire weterere citarwo niguo kwanirirwo mundu uria wahotana koguo wona waikia kura yaku kuria Mbere North kuria Baringo kuria Banisa kuria Magarini kuria Malava kuria Kariobangi ona Kariobangi South ni kurathurwo MCA umuthi waikia kura yaku we inukire weterere moimerera na dona ndĩreyũria atĩrĩrĩ kama ndona nĩngũroraga ngathĩti ndona atĩrĩrĩ ati kumbe kuhura mbica ni mahitia kuhura mbica kiria wa uria waikiria ndwagirwo kuhura mbica ni watho uri kucio tathie page 6 ya ngathĩti ya The Standard hanini tuguko tukimura mura ngathĩti wega mwiroreri no gũkorwo na maundu matiganite tondu tugika tukiroraga maundu mengi horo wa ithurano ici nini cirahandika taru nona penalties for vote photos during Magarini polls no wona taigwe in addition to the last two paragraphs Mwafondo, we are aware that some of you are colluding with the politicians. I'm warning you, we have people on our radar. In addition, he said some politicians are luring voters to take photos of their votes in exchange for tokens of appreciation. Didona hadu mudo agiri Njoroge. He said that penalty do adoma the first paragraph the second last. Mwafondo also warned presiding officers against colluding with the politicians to manipulate the vote outcome in their favor. He said some presiding officers are being investigated for communicating with the politicians and some candidates. He also said has also said penalties will be imposed on anyone found taking photos of ballot papers after voting. Wakoro kumwe wakoro goko ni Magarini wakoro wahura bisha
haria waikia ballot tiri waikia kura wakorwo kihurwo mbica ni ukuona ni ugutungio nginya fine no ndakwira mwiroreri tugikara tukirangira ndikitwa mohoro na ndia tuthie imwe kwa imwe na wakamira tuthiete kuria kundu gugwitwo twandikane tunyitane na mundu ugwitwo Mwangi wa Maina ni mwandiki wa mohoro aria ni arenda kwira marahurana giturwa gikire kende macokere ringi nigetha umanyite wega mwiroreri aria marahurana giturwa kiria kia Mbere North andu kenda ngwambia na mundu ugwitwo Njero Ruben Muriithi wa kema kia Alliance Change Party kwina Dwiga Newton Kariuki wa kema kia Democratic Party of Kenya kwina Boy Ireri Duncan Ireri wa chama cha kazi Gare Daniel Ireri wa Kenya Moja Movement, Gare Albert Murimi wa The National Vision Party, hena Ireri Lawrence Mwaniki wa Safina Party, Jero Leo wa Muthede wa kiama kia UDA, Waiharo Simon Mwaura wa Umoja Maendeleo Party na Murenge Isaac Ngiri wa United Progressive Alliance. Ndiudi aratuthie imwe kwa mwe ginya kule mwena wa Mbere North chamani na mwandiki wa mohoro ogwetwo Mwangi wa Maina nijwe ukoretwo wiku mwena ucio wa Mbere North county ni ya Buna he maundu mangi wonete no twende utwire umuthi niki wonete kumariria ukiarahukire muthenya wa umuthi ni ratigwa mundu ugwetwo Mwangi wa Maina. Gatho cia mwanya Njoroge wa Githĩnji mwena Kamau wa Kang'ethe ndirakwamũkĩra na njĩra ĩgwete na kwa ndagĩka ĩno ndĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kanyua Bora guku ni wodi-inĩ ya Evurore wodi imwe gatagati ya ithatu iria ciũmbĩte gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Mbere ya Rũgongo na thaa ici ĩkorwo nĩ kĩndũ thinacara ĩhetũkĩtie ndagĩka 16 nĩ ũrona aikia a kura nĩ meyumĩrĩtie tene na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere ndagĩka ĩno mũikia wa kura aroka akarora rĩtwa rĩake haha kĩhingo-inĩ marĩtwa nĩ macabithie na arĩkia kũrora rĩtwa rĩake arĩona akamenya nĩ stream ĩrĩkũ arathiĩ kana polling station ĩrĩkũ arathiĩ agacoka agathiĩ na akerekerio nĩ maabitha a IEBC na Njoroge wa Githĩnji mwena Kamau nĩ mũrona andũ nĩ meyumĩrĩtie na njĩra nene na no marathiĩ na mbere na kuongerereka na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra nao tũmenye ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere nĩ tũrona haha hihi andũ arĩa maikangĩtie tũmĩaka magĩteithĩrĩrio makaneana kĩbandĩ kĩao na magateithĩrĩrio kũrora rĩtwa rĩao harĩa rĩrĩ. Njoroge wa Githĩnji reke nyitanĩre na mũthuri wĩ haha ndĩmũrie ũrĩa etagwo aumire kũ na akinyire gũkũ thaa cigana. Karibu sana kwa Inooro TV ũnjĩre ũrĩa wĩtagwo na umire itũra rĩrĩkũ na ũkinyire gũkũ thaa cigana. Ndĩtagwo Nelson Njeru itũra rĩakwa nĩ rĩa Kamwambia na nakinya kĩndũ 6:10 hapo. Nĩ ũrorete rĩtwa rĩaku orodha-inĩ ĩno na kana nĩ ũrĩonete? Nĩrĩo ndarora rĩu ũguo tondũ mbere kũrarĩ na nduma ndĩraĩ ngĩona wega. Nĩ ũkũrĩona baba witũ. Njoroge wa Githĩnji reke nyitanĩre na mũthuri ũngĩ wĩ haha ũnjĩre wĩtagwo atĩa umire itũra rĩrĩkũ na kana nĩ ũrorete rĩtwa rĩaku na kana nĩ ũrĩonete? Niĩ njĩtagwo Eustace Kinyua Onyango na kutoka kwangu ni hapa Kanyua Bora. Nimeshachaguana saa hii. Ushachaguana? Kuja uniambie umechukua dakika ngapi na kama umefurahishwa na jinsi uchaguzi unavyoendelezwa. Nimeshaona uchaguzi itakuwa mzuri na nimemaliza dakika kama 5 hivi na nikamaliza. Asante sana. Njoroge wa Githĩnji nĩ waigua andũ matiroya ndagĩka nyingĩ mũthuri ũcio nĩ anjĩra oya tu ndagĩka 5 na akorwo tu nĩ arĩkia kuona nĩ arĩkia gũthurana. Hihi no ũnjĩre rĩtwa rĩaku na kana we nĩ ũthuranĩte na kana ndũthuranĩte na kana nĩ wonete rĩtwa rĩaku na umire itũra rĩrĩkũ? Niĩ nyumĩte itũra rĩtagwo Ithara Ciandia na nĩ nathurana already nĩ mũthuranu na tũrathurana na thayũ na tuna furugu yoyote hapa. Hihi woya ndagĩka cigana gũtigĩrĩra atĩ nĩ watiriha mĩhang'o ĩyo yothe ya gĩthurano gĩaku? Ndagĩka ĩmwe ĩtĩrathira. Ndagĩka ĩmwe ĩtĩrathira maũndũ me sawa sawa. Njoroge wa Githĩnji nĩ waigua matiroya ndagĩka nyingĩ ũcio nake oya ndagĩka ĩmwe. Reke njerie na mũthuri ũngĩ haha wakorwo wacomoka. Karibu kwa Inooro TV njĩra wĩtagwo atĩa umire kũkinyire thaa cigana na kana nĩ ũthuranĩte? Mbĩtagwo Sarobino na Mwereri na nyumĩte wandu ũju Kabengero na nina ore na thurana njukire tene no kwa kwenda complication cia gũcerwa kidogo kũrĩa ya trist. Hihi woya ndagĩka cigana ũngĩgathurana? Kwenda gatuke around 5 minutes ngira thurana. Good. Njoroge wa Githĩnji nĩ ũraigua nĩ marathiĩ mathuranĩte wega mũndũ agoka akarora rĩtwa rĩake na ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa thukuru ũyũ wa mũthingi wa Kanyua Bora tuone ũrĩa mĩhang'o ĩraterevwo na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Njoroge o tũgĩthiaga njĩtĩkĩria ndirikanie mwĩroreri wa Inooro TV
ati wodi gicigo kia ubunge kia mbere ya Rugongo kire na wodi 3 iria ni hamwe na guku turi wodi ya Evurore na kuria MCA wa guku Duncan Ireriboe ni umwe wa ahuraniri kenda aria mari iratathi-ini riri ria wikia wa kura na wodi ya keri ni wodi ya Nthawa na wodi ya gatatu ni wodi ya Muminji na ona kuu wodi na ya Muminji MCA wa kuu wetagwo Newton Kariuki na uria unanagio Newton Karish onake ari irebe-ini kugu gatagati wa wodi 3 iria ciumbite gicigo kia ubunge kia mbere ya Rugongo kuri na MCAs eri gatagati wa ahuraniri acio kenda na Njoroge wa Githĩnji ni twarikia gukinya thiini wa ceceni ya mbere ya wikia wa kura na ni urona ni yandikitwo ni Kanyua Bora Primary School na wakinya haha ni urona andu uria mabangite raini na mathie na mbere na wikia wa kura reke njarie na maitu we haha anjire uria etagwo na hihi aumite ku shosho itu na kana neiketie kura Okay, andu no marathie na mbere na tuguthie na mbere na kunyitanira na andu matigarite o magithiaga na mbere na mihango ya gwikia kura na ndagika ino njitikiria njikie mwaro kwi mwenzetu Gatete wa Njoroge uria wikuria gicigo-ini kia ubunge gia Kasipul. Thengio muno Mwangi twi guku mwena wa Kasipul haha ndugamite ni mwena wa South Kasipul na nio Kasimba Primary School nikuo turi thaici na tukinyire guku tene ithaa ria 11:30 na twakinya tugikora maabitha IBC makihariria ni undu wa shughuli iyo yothe ya kuhura kura Njoroge wa Githĩnji na haha turi ni imwe ya polling station kuria aikari ya guku maroka na makahota kuhura kura yao ni majetie kuhura kura no gutware through the process kiria guku wakinya haha nawe muhuri wa kura kundu guku wakinya haha ni munene wa polling station ino uria uramenyeka ta presiding officer ena gite giake haha na kuru kwina maundu maria marathi na mbere na kwina mundu urenda uteithio niwe mundu wa mbere uguteithia wakinya haha kuma na hau ni uroka haha kwina mundu ungi wi haha na niwe clerk wa mbere wira wa clerk ucio ni ena nyamu ya ku make sure ni aramenya mundu uyu urahura kura etagwo Kimskit na nyamu iyo wakinya haha ukarehe kibandi giaku kana passport ukamunengera akarora details ciaku akoya mbica yaku akoya ginya fingerprints ciaku na agacoka akahura mbica kibandi giaku na akamenya kweli we ni muhuri wa kura kundu guku warikia process iyo kwina clerk uyu wakere uyu niwe wina ballot papers iria mundu aheagwo akihura kura agakuhe ballot paper yaku na warikia kuoya ballot paper yaku ogoka haha thutha na ukahota kuhura kura yaku kwina polling booth ugoka haha polling booth na ukahota kuhura kura wariki uguo Njoroge wa Githĩnji ogoka haha ugaikia kura yaku na ugathie haria kwina mundu wi haria agagwikira ink kuonania ate we ni uhotete kuhura kura warikia process iyo urendekana uthie ginya mucii tondu matirenda andu kurugama haha na nituona kwina thigari aingi aria meguku ku make sure ati andu othe maroka warikia shughuli ciaku haha wahota kuona kanya gakuhura kura warikia horo cio ukerwo uthie mucii nigetha weterere shughuli ino ithire hwaini matare kura na tucoke tugathie kuria mwena wa Tallying Center na niyo shukuri ya Agorosare na nikuo mekohota gutangatha ni ugutwika mubunge wa giturwa giki kia Kasipul no Githĩnji ni tuona andu no marathi na mbere kuingira kundu guku gutire andu aingi uguo no ngirora line haria kwina andu ta 20 kana 30 aria makinyete tuguthi hauja Njoroge na tukohota kwira muroreri witu niki giguthie na mbere guku na tutiguikara guku tuguthie mena ingi tuone uria shughuli yothe ya kuhura kura irathie na mbere Njoroge wa Githĩnji mundu gutwa Gatete uhoro wa gitiri ndio kana uraraka ku uhoro wa gitiri kana wonete kindu ta incident yothe ngenda kana ungenda gutwira makiria mukugio uhoro wa nginya uria rio gitiri ugacithitio mwena ucio
Thengio muno Njoroge wa Githĩnji rucini tugĩũka kũndũ gũkũ twahĩtũka taũni ya Oyugis na nĩ kuma na thigari aingĩ mũno ona ira ũtukũ nĩ kũrarĩ na patrols ũkona kwĩna ngari kwĩna rori kwĩna ngari ici cia Land Cruiser nginya kwĩna Subaru nĩ tuonete kwĩna borithi aingĩ mũno tũtiguĩte incident o yothe kũndũ gũkũ tondu uria tuka nĩ tuona borithi me gũkũ na mĩena tofauti makĩroraga ũrĩa maũndũ marathiĩ kuma rucini nginya thaa ici Njoroge wa Githĩnji tũtiguĩte kana kwĩna kĩũndũ kĩrahanĩka kũndũ gũkũ no tũgũthiĩ round tumenye kana no anga kũndũ kũngĩ tutikinyĩte Njoroge no kũrĩa tũkĩte nĩ tũthiĩte mwena wa kũrĩa taũni na nĩyo taũni nene ya gũkũ yetagwo Oyugis twauma kũu nĩ tuoka gũkũ cukuru-inĩ wa Kasimba no nĩ tũgũthiĩ round tondũ gũkũ kwĩna wadi ithano nĩ tũgũthiĩ kũndũ kũu guothe na nĩ tũkũhota gũgũtarĩria wega akorwo tũkuona kwĩna any incident tũkũhota kũmera ũrĩa kũrathiĩ Njoroge. Mundu gwitwo Gatete wa Njoroge na wega muno ni wa tutariria wega muno uria mwena ucio uhana wa Kasipul na tuikara otoguo twagikwira tuguka kuri we wona kaundu no tumenyithie otene na ihenya uria kwahoteka ucio ni mwandiki wa mohoro gwitwo Gatete Njoroge ari mwena wa Kasipul ni mwe kuria Kasipul ikoragwo kuria kana icio ke buge ikoragwo kuria mwena wa Homa Bay na gukoragwo Homa Bay mundu go Kasipul gukoragwo na wadi ithano kwi Kamagak gwi West Kamagak gwi South Kasipul West Kasipul na Central Kasipul kogwo kuu ni tukona kugwikio gukorwo muno tondu ni kumwe kuria kurarorwo mwena wa Nyanza iyo niyo twitaga Nyanza tondu kuu ni county-ini ya Homa Bay kwenda kundu kaingi muno kwina ithurano na ni ndakwirwo na Malava no kuri na ithurano na Malava ririkana marakoretwo na mubunge wao wa maita matatu uria arakwiriire gitiini witagwo Moses Malulu Ijendi arakwire etamu-ini yake ya gatatu kogwo ndakwirwo tukirora Malava ni kuraikio ritho muno gukenda kurorwo guguthia atia ku Kasipul na kuno kurarorwo muno na nitugukurite Mbere North ni tuma na mwandiki wa mohoro ugwitwo Mwangi wa Maina uria watutwara nginya cukuru-ini wa Kanyua Bora na atwira ndagika 15 hituku andu ni mekwanjitie gwikia kura na mutaratara wa gwikia kura no urathie na mbere wega kumwe cio Kanyua Bora ni kuria mwena wa Evurore Ward ririkana Mbere North ikoragwo na wadi ithatu wadi ya mbere tawo Momiji iwe ngegetwo Nthawa na rugo ko mundu gwitwo Mwangi wa Maina aima gwitagwo Evurore na nikuo aima cukuru-ini ucio wa Kanyua Bora kama no urathie na mbere kuona ndekitwa mohoro hena kaundu hihi wonete hindi no turio nawe haha wakamire tukiraga andu maria mari magathiti-ini ndona kaundu ka mwanya muno ga kundu kuretwo Magarini ona kune marathura mubunge ndakora hena mundu uretwo Gakahu Sara Wahito Gakahu Sara Wahito ni umwe waria maretha giti kia bunge kia Magarini na ari na kiama kiretwo Kenya Moja Movement ko acio angi nao maretha giti kia Magarini hena mundu wa kiama kia DCP uretwo Stanley Karisa Kenga hena kiama kia DNA Gubao Furaha Chengo kiama kia Federal Party of Kenya kina Kwicha Jacob Themo na hari na mundu murarugama mundu kiumbe aretwo Kalama Amos Katana na ndai kura hena Sara Wahito damuona niki damuona tondu anga nowe mutumia nyonete thaa ici urarugama ite-ini ici haya by the way dire ndiraigua mutumia ungi urarugama na hari na mundu retwo Masha John Sulubu wa Kenya Social Congress na Kobe Harrison Garama na ODM hena Karisa Hamadi Chadi wa kiama kiretwo Roots Party of Kenya hena Emmanuel Kitsau wa The Alliance Party na Nzai Samuel Kombe wa Wiper gucia kule ugunja kwina mutumia murarugama na kemegea Alliance for Change Party agodira hitia na maritwa uretwa Ake Chililia na Kinyi gucia na waciari tuonete kogo no atumia rituonete ithurano-ini ici by the way nika undu we it's so good to note na ni wakoro wajira atiri na ndakwira atiri nona goko Mbere North kwina wadi ithatu wadi ithatu ni imwe retwo Evurore Ward na iwe giretwo Nthawa na iwe igetwo Momiji neguo na kogwo mwandiki wa mohoro Evurore na Evurore nikuo kwikorwo na aikia aria aingia kura na ona tigwiciria niguo kuri nikuo kona kiengera kura kogwo maitho maingi ni mekwerekerio muno cio wa Kanyua Bora muno cio wa Evurore muno cio wa Embu kana muno cio wa Mbere North kuria Embu kwina andu kenda marahura na giturwa kiu na twina ndikitwa mohoro matiganite Kenya Mbengwire andike aitwa mohoro mekunako
twina Mwangi wa Maina ucio twaria nake kule mwena wa Mbere North. Twina Melita Oletenges ni mwandiki wa mohoro ari kule mwena wa Malava, ni egutira horo cio wa Malava, ni egutira niki kirathi na mbere mwena cio wa Malava. Kundu gwitwo Ugunja twina andu eri, twina mundu gwitwo Gatete Njoroge ucio twaria nake no mwena ucio mwena wa Kasipul, nake Laura Otieno Ugunja. Mundu gwitwo Steven Leto mwena wa Baringo, na Crispin Otieno mena mundu gwitwo Gatete Njoroge acio me Kasipul. Mtalaki Francis akoragwo mwandiki wa mohoro wa Royal Media kule mwena wa Gicwaini mwena wa Magarini. Koguo Mtalaki Francis no kwa gitwira kurathie. Tareke tucoke Baringo ringi tondu Baringo marathura senator. Yes. Koguo noyo county ire rathuranwo giti gia senator na giti giki giagire utheri thutha wa gikuo kia William Cheptumo uria wari senator wa Baringo. Baringo hena andu atandatu aria marugamite kuo. Mundu wa UDA areto Kiprono Chemitei. Mundu wa kiama kireto Umoja na Maendeleo Party areto Daniel Kirui. Hena Benjamin Chebon wa The New Democrats. Uyu nake aganiwe wa mbere ndona urarugama na kiama gia TND, The New Democrats. Hena mundu reto Steve David Kipruto wa Republican Liberty Party, na Samuel Letasio wa Kenya Moja Movement, na Shadrack Kiplawat wa Alliance for Change Party. Uduma ndira notisi Njoroge tugithoma andu aya mararugama ri ni ati kiama giki kiretwo Alliance for Change Party kina hakuhe kundu gwothe kirugamiti andu ni kirugamite ite nyingi muno, na ithurano ciothe iria cirathuranwo muthe ni ithurano 24 gite gia senator wa Baringo, abunge ona MCAs ciothe iroka ithurano 24 nikirona gatheti cikiuga umuthe ni moment of truth. Ati umuthe ni gwa muthenya wa kumenya oma wa ithurano kambini ni cia kwa muno. Umuthe ni oma na key players kana andu aria meko makirorwo muno ithurano cia umuthe moimirero aria mekorwo oria marethie. Umwe wao ni President William Ruto ni tondu wa 2027, Rigathi wa Gachagua mena kindiki ni tondu wa kuria Mbere North Odoma na 2027. Hena chairman wa IBC Erastus Ethekon, hena mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka, na hena prime cabinet secretary Musalia Mudavadi ni tondu wa giti kia Malava gia kuria mwena wa Kakamega. Na niwega kugweta ati kwina iturwa kwina ithurano togo wagweta, kwina Kasipul, kwina Magarini, kwina Kasipul, Baringo, kwina Malava na Mbere North. Riu ndenda twandika twintane na mwandiki wa mohoro ugwitwo Melita Oletenges. Melita Oletenges, kama unatupata kwa njia iliyo safi, mimi ni Githenji, tuko hapa ndani ya Inoro Rushine. Najua uko katika eneo bunge la Malava, tuambie uko wapi na ni yapi ambao umeweza kupata asubuhi ya leo. Naam, swadakta sana Githenji, ukiwa Nairobi tunakujia moja kwa moja kutoka kituo cha kupigia kura cha Ifwetere katika eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega, ambapo shughuli ya kupiga kura imeanza rasmi kuanzia mwendo wa saa 12:05 hivi, na tumepata kuona kwamba wapiga kura wamejitokeza mapema sana ili kupiga kura na kujiandaa na kumaliza kwa mapema ili warejelee shughuli zao za kawaida. Kumbuka kwamba ni kura ambayo inajiri wakati ambapo kumekuweko baada kunradhi ya kampeni motomoto ambazo zimekuwa zikifanyika katika eneo bunge hili, na baada ya kampeni sasa leo ndio siku ya ndovu kumla mwanawe, ambapo wapiga kura wanatarajiwa kupiga kura, na tayari kama 8 hivi tayari wameshapiga kura. Lakini Githenji, ni ruhusu tu nikuonyeshe, hiki ni kituo cha kupigia kura. Ni sharti kituo hiki kiwa na maandishi haya kuonyesha wapiga kura kwamba watakuwa wanapiga kura yao ndani ya chumba hiki. Na baada ya hapo kuna taarifa nyingine muhimu hapa. Kumbuka kwamba Githenji, kinyang'anyiro hichi cha Malava kilikuwa na wagombea 9 ambao walikuwa wameidhinishwa na Tume Huru na Mipaka IEBC, lakini 3 kati yao tayari wameondoka katika kinyang'anyiro na 6 ndio watakao kuwa wakipigiwa kura hii leo. Manake 3 waliwaunga mkono viongozi wengine, nazungumzia wengine kumuunga mkono DAPK Seth Panyako, na wengine kumuunga mkono David Ndako wa chama cha UDA. Lakini karatasi hiki ndicho cha kupigia kura ndicho wapiga kura watapewa, licha ya kwamba baadhi yao kwamba wameondoka katika kinyang'anyiro. Na unapoingia ndani ya kituo cha kupigia kura, basi unaanza hapa ndipo kuna kile mtambo wa Kim's Kit, ambapo
unatumika kupata iwapo uko katika sajili ya kupiga kura. Sajili ambayo inatumika ni sajili iliyotumika mwaka 2022 katika uchaguzi mkuu, na baada ya kuhakikisha uko katika orodha au sajili ya kupiga kura, basi unapewa karatasi ya kupigia kura, na hawa ambao wanafanya kazi hii ni makarani wa IEBC ambao wanashughulika na kuhakikisha kwamba unapewa karatasi ya kupiga kura ambayo imepigwa muhuri, na baada ya kupewa karatasi ya kupiga kura, moja kwa moja unamuona mpiga kura anaelekea hadi katika eneo la kupigia kura ambapo ni eneo ambalo haturuhusiwi kabisa kukaribia, manake ni jambo ambalo linapaswa kufanya kwa taratibu za kipekee na mpiga kura, na baada ya kusahihisha au kumchagua anayempenda, bas anaweka kura yake hapo katika sanduku hilo la kupigia kura, na moja kwa moja sasa anaondoka, anatiwa wino katika kidole chake, ambapo sasa itakuwa ndiyo alama ya kuonyesha kwamba amepiga kura. Na bila shaka wacha nizungumze naye mawili matatu tu tupate kujua. Pengine utaanza na jina lako, usituambie umempigia nani kura, tuambie tu wewe matarajio yako ya kiongozi mwema ni nani. Naitwa Boniface Moi. Natarajia tuchague kiongozi ambaye atatuletea manufaa ya Ifuetere. Hatutaki furuku, hatutaki mambo yoyote. Na kiongozi tukikuchagua, ujue Ifuetere ni Ifuetere, ulete maendeleo ya Ifuetere. Umepaki tuna miaka 1.5. Usipotufanyia kitu tena tukirudi tena uamuzi itakuwa yetu. Na watu wa IEBC mfanye kazi ya haki. Haki kwa wananchi ndio inatakana. Mkileta ukora tena mchue nyinyi kwa ofisi mtatolewa. Pengine wewe unaambia nini vijana kuhusu kujitokeze wapike kura? Leo ni leo, leo ni leo. Majina ni Boniface Moi. Asante sana Boniface Moi hapo akitoa kauli yake kuhusu ni kwa nini watu wanapaswa kumchagua kiongozi ambaye ataleta maendeleo katika eneo hili la Ifuetere, eneo bunge la Malava kwa ujumla, na ndio shughuli ambayo inahusisha wapiga kura wote hapa. Wapiga kura 94,417 wanatarajiwa kushiriki katika shughuli hii ya kupiga kura katika vituo 198 vyote vilivyoko katika wadi 7 katika eneo bunge hili la Malava. Kulikuwa na ripoti za vurugu usiku wa kuamkia leo, ambapo tulipata kuona kwamba baadhi ya wagombea walikuwa wanadai kwamba wamevamiwa, hususan Seth Panyako, lakini bado hatujapata kudhihirisha hilo kutoka kwa maafisa wa polisi, lakini ni jambo ambalo tunafuatilia kwa karibu. Tayari tunaarifiwa kwamba Seth Panyako amekwisha kupiga kura. Muda mchache kutoka sasa tutakuwa tunaelekea katika eneo lingine tofauti, ambapo tunatarajia mgombea wa chama cha UDA David Ndakwa pia atakuwa anapiga kura. Kwa hivyo ni shughuli ambayo tunaifuatilia kwa karibu. Kumbuka kwamba hapo baadaye shughuli ya kuhesabu kura itapokuwa ikianza, basi tutakuwa tunapambanua pumba na ngano kufahamu nani ndiye mshindi katika kinyang'anyiro hiki. Na bila shaka mwendo wa saa 3 saa 4 tulikuwa tumezungumza na msimamizi wa uchaguzi katika eneo bunge hili Salim Abdalla Salim, ambaye alituambia kufikia mwendo wa saa 4 usiku hii leo tutakuwa tunafahamu nani ndiye mshindi katika kinyang'anyiro hiki. Kwa hivyo Gedhenji, ni hayo kutoka Malava. Tuko hapa tumekita kambi kwa manufaa ya watazamaji wetu. Kwako studioni. Ole Tengez ukiwa katika eneo bunge la Malava. Lakini sasa nataka mwenzangu mtazamaji, mpenzi mtazamaji, nikuchukue vile ulivyo hadi katika eneo bunge la Magarini, tupatane na Mtalaki Francis. Mtalaki, kama unanipata, mimi ni Gedhenji, tuko na Kamau mwenzangu hapa ndani ya Inoro Rushine. Tuambie ni yapi ambao umepata upande huo wa Mombasa, upande huo wa Magarini. Naam, asante sana wenzangu studioni Inoro. Hapa nipo katika kituo cha kupigia kura cha Mapimo Central, ambapo wapiga kura baadhi yao wamerauka tayari, wamekwisha hitimisha zoezi hili la kupiga kura katika kituo hiki cha kupigia kura. Jumla ya vituo 193 tunaarifiwa kwamba viliweza kufunguliwa kwa wakati unaofaa.
hapa tunaweza tu kudhibitisha kwamba kituo hiki kilifunguliwa mwendo wa saa 12 asubuhi. Tayari wakazi waliokuwa wamefika mapema waliweza kupiga kura na baadhi yao wamekwisha ondoka kuendelea na shughuli zao za siku. Unazoona hizo ni picha za moja kwa moja ambazo zinaonyesha baadhi tu ya wakazi. Labda niongee na mami, tuzungumze na wewe, labda tuambie majina yako. Naona kuna kitambulisho, umekwisha piga kura sio? Nimepiga. Jina langu naitwa Dorcas Jonathan Kenga. Shughuli nzima umekuja saa ngapi na umekaa kwa muda kiasi gani, na maoni yako kuhusiana na labda zoezi hili la kupiga kura? Nimekuja around saa 12 kasoro hapa. Nilikuwa bado hawajaanza kabisa. Lakini nimepiga vizuri na naona mambo ni mazuri. Usalama umeridhishwa, wale maafisa wanakuongoza vizuri? Ndiyo. Asante sana. Labda tuacha tu songe mbele. Asante sana mami. Labda acha tusonge hapa tuzungumze na labda nikizungumza na wewe mzee wangu, labda umefika saa ngapi na shughuli hii nzima unaionaje? Mimi nimefika hapa saa 1 kasoro. Kwa hivyo ninaendelea kuangalia mambo ya kupiga kura. Na labda mbona umekuja kwa mapema, unataka kufanya labda shughuli zingine za siku? Nilikuwa nataka kufanya siku nyingine za siku. Nikimaliza hii kupiga kura. Sawa. Nimeona dadangu hapa, naeleza labda mimi majina yako, alafu tuambie labda umefika saa ngapi wewe? Nimefika saa 12:30. Shughuli unaionaje? Shughuli naiona iko sawa, maana niko karibu kuingia ndani. Asante sana. Wacha sasa tujaribu kuingia ndani tuweze kuona ni kipi ambacho kinaendelea na kuweza kuwachorea taswira watazamaji wetu wa Inoro, kwani hapa ni eneo bunge la Magarini ambapo baadhi hawa ni wakazi ambao wamefika tayari kupiga kura na kuweza kujihusisha na masuala haya ya uchaguzi mdogo wa Magarini. Na katika kituo hiki utaweza kuona kuna maafisa wa polisi wako hapa kuweza kuhakikisha kwamba wale watakao wanakuwa kuingia ndani labda ni watu wawili ama watatu, ili kusiweze kuwa na idadi kubwa ya watu. Tunaona hapo kuna mzee huyu tayari anakwenda kutambulishwa, akaweza kupatiana kitambulisho, alafu ule afisa wa IEBC ama yule karani ataweza kuhakikisha kwamba ni mpiga kura, na tena katika kituo hiki ndiye aweze kufika katika ngazi ya pili ili aweze kupewa kile kijikaratasi cha kupigia kura ambacho pia kiko na majina na picha za wagombea. Jumla ya wagombea 10 watakuwa wanamenyana hii leo, na zoezi zima limeanza. Alafu kimaliza hapo basi atakuwa anapewa ile karatasi, amefungiwa vizuri. Alafu baada ya hapo pia atakuwa basi ni mwenye kuelekea katika sehemu ile ya kupigia kura. Upande wa pili utaona pale kuna baadhi tu ya wale wapiga kura pamoja na maajenti. Naona pale kama kuna, nafikiri ni mmoja tu wa wapiga kura ambaye labda hageweza kutambua ni nani atataka kumpigia kura. So kwa kutokana na ile changamoto, naona kuna maajenti, afisa wa IEBC hapa akiwa hapa akiweza kuonyesha na pia kuweza kuzungumza kwa lugha nyumbani, akieleza kwamba angependa kumpigia mgombea fulani labda kura, na ndiposa basi wao wengine wakuwe hapa kama mashahidi ili waweze kufanya hivyo na kuweza kuondoka. Na pia shughuli hiyo nzima, wale maajenti, baadhi ya maajenti na wale ambao wanafuatilia kwa karibu shughuli hii pia wakiweza pia kuwa karibu, wakiona kwamba ni kweli ile ambayo inapaswa kufanywa, basi aweze kuweka tiki mahali ambapo huyo mpiga kura angetaka yeye mwenyewe. Hizi ni baadhi tu ya masuala ambayo tume IEBC imekuwa ikisema kwamba ni sharti kanuni na uwazi uweze kufanyika endapo mambo kama haya yatakuwa yanachipuza. Na pia tunaona baadhi ya wale wapiga kura pamoja na mpiga kura na ajenti na afisa wa IEBC pia wakimuelezea kabla ya kuweza kuendelea na shughuli hiyo nzima. Kwa hivyo kuna mengi ambayo tunaendelea kufuatilia, alafu akimaliza pale atakuwa ni mwenye kuja na kupiga kura katika kijisanduku hiki kuonyesha kwamba tayari atakuwa kamilisha uamuzi wake wa kikatiba. Na baada ya shughuli hiyo nzima basi ndio huyo amemaliza, tutakuwa namuona ndio huyo anakuja, alafu anaweza kupiga kura yake na kisha kuondoka. Na
Ni baadhi tu ya wakazi ambao wamefika kwa mapema. Nikiweza kurejelea ni kwamba vituo hivi vilifunguliwa mwendo wa saa 12 asubuhi. Maafisa wa polisi wako hapa kuweza kufuatilia zoezi hili na kuhakikisha kwamba kila kitu kishwari na usalama umedumishwa, pamoja na shughuli hii nzima kuhakikisha kwamba kila atakayekamilisha zoezi hili basi ameondoka, na kuhakikisha kwamba hawezi kurudi tena. Utaweza kuwekwa chaki katika mojawapo ya kidole chako, alafu ndio uweze kuruhusiwa kuondoka. Na ni matukio haya ya moja kwa moja katika eneo hili la Magarini, eneo bunge la Magarini, pia wadi ni ya Magarini, maana kuna wadi 6 katika eneo bunge hili, na wakazi hawa watakuwa na mwani nani basi atakuwa nachukua ushindi na kuweza kuwa mbunge wa eneo hili wakati ambapo matokeo yatakuwa yatangazwa rasmi. Na hayo tu ndio matukio ya kwa sasa, lakini hapo awali mgombea wa chama cha ODM Harrison Kombe, ambaye pia anapigia kura katika kituo hiki, alifika na pia kupiga kura katika eneo hili na kuondoka, na kiweza kusema kwamba baadhi ya majenti wake wameweza kutupwa nje. Kwa hivyo alikuwa anaelekea kule kuweza kutatua swala hili, na ni swala ambalo pia tutazidi kufuatilia pia na wagombea wengine, manake bado ni mapema sana kwa wagombea hawa, ni mapema sana kwa zoezi hili. Kwa hivyo tutakuwa tunafuatilia karibu pia wale wagombea wengine 9 watakuwa wanapiga kura wapi, saa ngapi. Kwa hivyo watazamaji wetu wa Inoro wakae mkao, kuna mengi mazuri yatakuwa yanaendelea katika sehemu mbalimbali, hasa katika eneo hili la Magarini ambapo tunafuatilia kwa karibu swala hili la upigaji kura, na ukiweza kuangalia kwamba usalama umedumishwa ndani na nje ya kituo hiki cha kupigia kura cha Mapimo Central, ambapo wapiga kura tayari wameendelea na zoezi hili. Na ni hayo kwa sasa. Basi niweze kuregesha studioni kwa taarifa zaidi ambazo zinahusiana na masuala ya uchaguzi mdogo. Asante sana Francis Mtalaki ukiwa katika eneo bunge la Magarini. Ucio ni mwandiki wa mohoro ugwitwo Francis Mtalaki, ni mwandiki wa mohoro uria urarumirira githurano kia Magarini, na atwira umwe wa aria marahurira githurano kiu ni arikitie gwikia kura yake thini wa gicigo kiu kia bunge kia Magarini. Urathi na mbere na kwirorera umemerekia uyu wa mwanya wa ithurano nini uria turakurehera na njere ithuĩ tukorwo twithiranetie ĩgiĩ ũhoro wa ithurano nini kana nginya githurano kinene. Maundu ma mothe ũngĩrora uria turagutamburukiria na njira ya imwe kwa imwe kundu gutiganite ni gukwira ni kundu ni undu ungiona tu o guku kwa Royal Media Services na makiria guku kwa Inoro TV. Kamau gucia no urarumirira uria turathikiranagia na andũ kwa sofa nyonete Magarini ne kumerete andu ingi muno ukira kuria kungi ongira raini ya Magarini ne ndaihu muno na andu aria maretha giti ku ni andu 10. Umwe wao Francis Mtalaki atwirane areketie gwikia kura, hena agikenda aria mararugama giti ku mwana wa Magarini, na niwe gatu ririkane mweroreri ni aya mararugama Magarini. Hena mundu wa kiama kia DCP wetagwo Stanley Kenga, hena mundu wa kiama kia DNA wetagwo Gubao Furaha Chengo, Federal Party of Kenya na mundu wetagwo Kwicha Jacob Vemo, hena mundu tari na kiama ararugama mundu kiumbe uretwo Kalama Amos Katana, hena Agakahau Sara Wahito uno mutumia tu uria urarugama guku Magarini na Kenya Moja Movement, John Masha Sulubu wa Kenya Social Congress, Kombe Harrison Garama wa kiama kia ODM, hena Karisa Hamadi Chadi wa Roots Party of Kenya, Kalama Emmanuel Kisao wa the New Alliance Party, na Nzai Samuel Kobe wa kiama kia Wiper Patriotic Front. Magarini Joroge korago thini wa county iriku Kilifi korago Kilifi na Magarini niko igwaga kwiragwo no igwa kuria kahura matura makwiraga iyo ni area iyo iyo ni area iyo waituka Malindire ukinyaga Magarini ukagira Magarini niko kwa speaker wa Senate wa Amason Jeffa Kingi. Yes. Good. Gociria riu kunge kuna githurano muthenya wa mothe ne kundu gwetagwo Ugunja. Ugunja ne kuria mwena wa Nyanza, tuthie ona kuo nigetha tuigue na kuo gwikaire atia. Moja kwa moja tunawasiliana na Raura Otieno, mwandishi wetu wa habari kutoka Ugunja. Hebu tueleze kukoje huko. Naam, shukran sana. Pengine ni wasalimie niseme uhuru wako. Na hapa katika eneo bunge la Ugunja, shughuli imeanza, manake kituo hiki cha kupiga kura cha Nyasanda Primary School kilifunguliwa saa 12 asubuhi, lakini kwa sasa kuna watu ambao tuliwapata hapa tayari wameshiriki katika kupiga kura, na shughuli yenyewe inaendelea kwa
kwa njia iliyo shwari. Hapa kuna wale maafisa wa IEBC ikiwemo ni msimamizi wa kura katika eneo hili. Pengine anza na jina, utuambie hapa mnatarajia wapiga kura wangapi na kwa sasa ni wangapi wamefika? Angalia. Hamjambo, naitwa Biodhiambo Janet. Mimi ndio presiding officer wa hapa. Hapa ni Nyasanda Technical Institute. Tunatarajia wapiga kura 492. Kwa sasa tumeweza wapiga kura 4 pekee ndio wameweza kupiga kura na tunatarajia watafika wengi. Naam. Mara nyingi tunaona kama wakati wa kura mnatumia KEMS-kit ili ku-identify wale voters. Kwa sasa hao wenyewe wamepiga kura, mmeweza kutambulika na biometrics ama kumekuwa na wale ambao hawaja fingerprints zao ziko zinaonekana? Tumefanikiwa kuwa validate na hiyo KEMS-kit bila tashwishi yoyote. Wote 4 fingerprints zao zimekubali na tumefurahi sana. Yeah. Hai, shukran sana. Kama unavyoona hapo shughuli inaendelea, kuna ile karatasi ambayo ina wagombea 10 wanaotarajiwa ambao wapo katika kipute cha kuwa mbunge wa eneo la Ugunja. Pengine kuwajuza watazamaji wetu ni kuwa kiti cha ubunge cha Ugunja kilisalia wazi baada ya Opiyo Wandayi kuteuliwa kuwa waziri wa kawi na kisha kaingia katika baraza la mawaziri. Lakini kwa sasa kama unavyoona katika eneo hili kuna ile eneo ambapo watu hupigia kura. Kuna hicho kisanduku ambapo watu hutia kura baada ya kuchagua ni nani ambaye wanataka. Na pia pengine kusema tu kuna wagombea 10, pengine ni wataje kwa haraka. Akech Lilian kutoka chama cha Alliance for Change Party, Okumu Juma wa Federal Party of Kenya, Ofiro Eric Ocheng kutoka Jubilee Party, Omondi Crispin wa KANU, Olengo Victor wa chama cha Kenya Moja Movement, Ochuka Ocheng wa chama cha National Liberal Party. Pia kuna Omondi Moses Okoth wa chama cha ODM, Ochiel Frederick wa chama cha UDM, Otieno Benson Obolo wa chama cha UGM, kisha kuna Odhiambo Johannes Orodi wa chama cha Wiper Patriotic Front. Kwa hivyo tutakuwa tunazunguka katika sehemu mbalimbali kuwajuza jinsi ambavyo hali ya uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Ugunja linaendelea, lakini kwa sasa kila kitu kiko shwari. Awali tulizungumza na maafisa wa polisi ambao walisema kuwa kile ambacho wanahakikisha ni kwamba baada ya kila mmoja kukamilisha kupiga kura basi warejee nyumbani na kusubiri wakati ambapo kura yenyewe itajumlishwa. Baadaye tutaenda katika shule ya upili ya Mbira ambapo jumla ya kura zitahesabiwa na kisha ile form 35 zitajazwa na mshindi kutangazwa katika eneo hilo. Kwa hivyo hatuna la ziada, twende hadi kaunti ya Narok ambapo mwenzangu Mbugua yupo ili atujuze mbivu na mbichi kuhusiana na uchaguzi mdogo wa eneo hilo. Nithegio githiji na kama unenda munyitaga guku kaunti-ini ya Narok na kwa ihinda riri ndiri thukuru-ini wa Masikode kuria nikuo andu maraikiria kura na nikio gikirio kura kiria gikoragwo na andu aingi tauni-ini ya Narok. Kuona tauni ya Narok kuri na githurano kinini na kura cia tauni ya Narok ni 29,422 na aria mararugama giti giki ni andu 12 na andu ni meyumiririe rucini no tanauti nini kwa ihinda riri no gituo kihingururwo wega thinacara na cameraman no atuoni ora kurathi na mbere guku thutha no githurano giki ni kianjirie wega gutire na wagagu o wothe na kwa ihinda riri ni tukwenda kwamba kunyitanira na umwe waria maikitie kura nigetha twire uria anjiririe no kire thaa cigana twire maritwa maku ni gukunyitira. Amaretwa njitagwo Zakaria Maina ndokire gituo-ini giki kia Masikode na ndikiti wikia kura ndokire mathaa matene na ndirona kuria kwina thayo muingi. Riwe ugera guku kwira IEBC ati maybe horo wa thayo na kika ura kwina thayo we thayo buri ni tugamirire wega ona raia ironekere ona thayo utina wagi kuotha wa we sawa. Luko ida riro nasoka we wira-ini kana watha ici ndiracoka gwakwa wira-ini ingĩhota gũikara gũkũ tondũ ndarĩkia kĩrĩa gĩkũndehete kũndũ gũkũ. Sawa. Kamau ni murakigua aingi aria amwe mamba gukia kura tondu ni kuona andu ni anini na guku county town-ini ya Narok
itu irire kirio kura ni 52 nacio mararugama ni 12 na kuma rucini itu ciothe ni hingurirwo mathaa maria magirire na ABC kurumirira kuhitukira uria urugamirire niwe Kuria ni ugite ati kire githurano gikiko kire na waragania na maundu mothe ni meguthie wega na kuria aikari akaunti ya Narok matigakorwo tina wagaguo wothe na muthenya wa hwae gutanamba gukia ni agent ya kiama kia DCP ni marabite ni kurabite gufamirwo ni andu matawekaine no riu thaici gukire wagagu nduri kuo na kuri na maundu no marathie wega andu ni urakiona ni hindi maraingira kwa ihinda riri ni maranjia kuongerereka na githurano giki ni kironeka no gigukorwo kirio na thayo na andu aria maraikia na aria othe maikitie kura gutire gukora korwo na thino o wothe na ni turenda tunyitanire maybe na umwe ungi atwire uria o thairi okire toni tatwire ora kuje zaidi ukomweno turenda tunyitanire na umwe atwire nake uria mathaa maria oka na ikie kura. Asante. Kwa majina naitwa Anthony Tirike Ole Torome. Mimi ni mkazi wa hapa Narok Town. Napigia kura katika kituo hichi cha Masikonde Polling Station ambacho ndio kituo ambacho kina watu wengi kabisa wa kupigia kura. Mimi niingia hapa mida ya saa 11 asubuhi. Na ukweli ni kwamba mipangilio ya watu wa IBC tunaona iko kabambe kwa sababu kufikia sinashara ya asubuhi mimi nilikuwa tayari tushaanza kupiga kura. Hivyo naona taona si mzuri sana, lakini watu wanakuja tu kwa wepesi. Nafikiri ni kwa sababu nafikiri inaenda kwa wepesi kwa sababu mwenye anachaguliwa ni mtu mmoja. Yani ni kiti cha MCA peke yake, si kama wakati unakuwa na wakati wa president na wale wengine wakati unachagua stream ikiwa kubwa watu wanaenda polepole. Lakini kwa saa hizi naona tu kwa dakika kama 2-3 inatosha mtu akiwa ameingia kwa kituo na anamaliza kupiga kura na anaenda zake. Hivyo tunaamini kwamba ni kuzuri kwa sababu tukiangalia upande wa security tunaona usalama umewekwa kabambe, wafanyikazi wa IBC wako tayari na kila kitu inaenda salama. Hivyo tunaamini kwamba kitambo ifike jioni tutakuwa tu na kura zitakuwa zimepigwa vizuri na kwa njia ya haki na uaminifu kwa sababu vile naona mipango iko sawa kabisa. Kwa hivyo upande wa security tunawashukuru sana kwa sababu tunaona iko pia na IBC, pongezeni sana. Ikiendelea hivi itakuwa mzuri. Asante. Asante sana. Kama une mwakigwa ikia mwakura na marauga ni maugitiri guku ni wekiritwo wega na ukituo kire na thigari igire na ni kuhorerete na maofitha ABC no marathie na mbere ona kuonia aria andu aria kuru uria mekuona tondu stream ni 12 guku Masikonde na nikio marathie makionagia aria mataramenya namba yao iria mekuingira maybe 11 nginya kuma namba 1 nginya 12 na riu reke jokio moro kuri inyue guku kuma guku kaunti ya Narok njitikaga Wanyike wa Bogwa. Thengio muno Wanyoike wa Bogwa kuma Naroko kuria kurathuranwo muthenya wa muthenya na kwa Njoroge marathura MCA kuria Narok Town na ni wakiona na kwendu ni maumirite fio andu ni maiguite ritana ria kumira maikie kura na heja bemo hau yauga ni arikia wira wake riu acoke biacara-ini ciake eterere moimirira ma githurano kiu kia Naroko na noguo mundu arikia gwikia kura ni athie akaruta wira eterere maafitha IBC matare kura macoke manirire no wahotana ru akungwire kana kimenye uria egwika bata ni gukungwira uria ugacinda tondu uria ugucinda githurano giki ri kana ithurano ciria kwa 24 ri ni Mukenya na ni thengio muno mwiroreri uria urathi na mbere gutwirorera gukinyeria riu ni tuhotete gukurehera ndeto kuma kuria mbere Mwangi wa Maina ni atucoreire bica ya uria mbere kwaroka kuhana kuria Kasipul ni kurathuranwo tumana Gatete Njoroge ni tuthire ginya kuria mwena wa Malava county ya Kakamega na twaheo ndeto ni mundu gwitwo Olelenges Uguja tumana Rora Utieno atwirona kuoria gwaikaire Magarini Francis Mutaraki ni atucorera bica na Magarini ona kuandu ni mumirite muno rucine gwikia kura na ritare twakirigereria na kuria mwena wa Narok tuna Bogwa Wanyoike agitwirona kuo andu mokira atia na mebangite atia gwikia kura na kwina ritana muno ria uhoro wa gwikia kura na njira ina thayo na no igakuririkania mwiroreri imwe cia ituro ici ciraruhuranirwo muthenya wa umuthi ciumanite itha na gikuo na andu angeko na tagithurano kia Magarini gukanjwo na kuria Banisa ni mutino no gikuona kogwo Malava cia Malava ni gikuo Kasipul ni gikuo kundu gwitwo Banisa ni gikuo no Bere North
Ugunja kundu gwitwo niko kunge Kasipulu nege kuo Bere North ni kuheanwo kwaheanirwo wira uria wari mumbuga kwa gwitwo Ruku akiheo wira wa gukorwo ari waziri thini wa thirikari nene akiheo wira ri githe kwati gukigia githurano Bere North aya nakuo Ugunja ri uria wari waziri mumbuga kwa gwitwo Opiyo Wandayi akiheo wira wa minister thirikari nene minister wa energy wana heo wira thirikari nene ni weherere giti guthuranwo nikio riu na kuo kuragithurano Malava mari na mubunge wao wari taria gatatu wetagwo Moses Ijendi Malulu Ijendi agikua eritaria gatatu thutha gukorwo athiete tamu ya 2017 2022 2023 arakua koguo nako kwina githurano ni undu wa gikuo na nikiorona kwina ithurano ici nini kwina Magarini Kasipul Baringo Ugunja Malava na Bere North na kuri na inge nyingi ciothe iroka ithurano 24 hena inge cia MCA taru hege tuko tukirora muno haharetwo Kariobangi Kariobangi South ona kuo mundu gwetwo Sam Jogona na Kariobangi South Sam Jogona emwe no cio ne ukorwo agitwira na kuo gwikaire atia ciothe njorogeri ciroka ithurano 24 na ni iragwetanio muno maumirira macio no horo wa 2027 ni iragwetanio muno no horo wa IBC egwekithia ithurano ici atia nigetha yoneke kana ni kahotana no horo wa 2027 oho ithurano ici ni iragwetanio na atongoria anene a ciama tondu no kigwa kugituika te kwa ng'ani angihotwo no nigo kugia na micoro enge mieru na kana gwataniro ni tondu ithurano cia mwaka wa 2027 ataramu ingi kana thuthire nge maundu ma siasa ni marahanania ithurano ici nini na horo wa 2027 na ni wega kugweta ati kuria mwena wa Bere North njue andu arumirire ingera maratirorera muthenya wa muthi ni marenda gwikirio maitho mwena ucio wa Bere North tukatugo twaraga kwene getha tukumenyithira kurathie ira tukwe ritira marikto mohoro gwitwo Mwangi wa Maina ni agutwirite kuria cukuru-ini wa Kanywa Bora ikoragwo wadine ya Evrore na ni wega gukumenyithia ati Evrore nikuo kwina aikia aria aige akura na kwina wadi ithatu Muminji ward kuria umwe wa huraniri ugwitwo Karish aimete na kwina wadi ingi itagwo Ndawa icio ni imwe cia wadi iria cire kana wadi cithatu ithondekete Bere North na rigano tugwagwetwo werero ni Kamauni ati gituwa giki ya Bere North giatigirwo theri thutha wa Ruku gutuika ni aheo wira gutuika minister thini wa thirikari nene aya ugirora karatathi namba 7 ka gatheti ya The Standard ni karatwira uhoro wa Bere North tukero makiria ma andu 55,000 nio mekorwo magikia kura kuria Bere North na ni githurano gia bata muno hari uteti wa guku Mount Kenya acio ni andu aria marugamite ni andu 9 na andu aria mekorwo magikithia githurano ni andu 268 ugutwirite Bere North gukoragwo na matura matatu ma wodi wadi ni ithatu he wadi etagwo Ndawa he wadi etagwo Muminji na he wadi etagwo Evrore haya he na thigari makiria 268 matumitwo ni tondu wa kuiga ugitiri o giikirio-ini gia kura kina thigari nigetha andu maikia kura mena thayu na mari na ugitiri turerwo haha hindi ya githurano kia mwaka wa 2022 andu aria moimerire mari 68% hari andu makiria ma 55 gicunje kia 68 kia andu no moimire ntakuga hari andu 10 ire makomira andu 7 ni wega kugweta gundu guku gwetagwo Bere North ungitara kilomita 20 ni wakinya Irondoni kuria ni kwa Professor Kithure Kindiki nikio nikio gathiti andikite barely 20 kilometers from Kindiki's Irondoni home no kilomita 20 no hoya shube tikura neighbor nikio kuria the outcome of Bere North could define political lifeline of a second in command neguo nona mudogo to Professor Kindiki nikio ararorwo muno maimirira maguko nimekumwaka kana mamutharurie kuringana na ria torukurero a loss could risk Kindiki's chance of it being Ruto's running mate in 2027 and see the president reconsider his political investment in Mount Kenya. Kogo ni kido akenya mararo na jira dikiri. Hena cikirio cia kura 134 Bere North yothe. Kuria kwina aikia kura ingi muno ri kwitagwo Siakago Social Hall, Kanywa Bora Primary School na St Peter's Ishiara Primary School kuni kwa kure na aikia aingi muno akura. Ndeciria Kanywa Bora nikuo kwa Mheshimiwa JB Muturi. Nikuo kwao Kanywa Bora na iyo ni wadineria nene muno kana corona aige akura etagwo Evrore ward na ni wega kugweta atiriri hindi yo gya githurano kigithiru gya 2022 ri andura maikirie kura mari 68%
100%. Nitugukora tukirora niguko ukirorwa atiriri. Andu aya aikia akura mandikithitio 55,128 ari nigicunje kigana te gikuyumiria gwikia kura. Na Mheshimiwa JB Muturi mutongoria wa kiama kia DP ni areketie gukinya gikiriro-ini gia kura netukorwo tukiona mbica icio cia imwe kwa imwe hiyo na tungikihota tukiaraniria na kiguru rigi meharirie ma IBC ma githurano giki kia Mbere North. Mwiroreri ni rucini rwega muno ngatheti cirauga moment of truth muthenya wa kumenya oma na ni ndaigua Oletenges auga ni siku ya ndovu kumla monawe. Oletenges nigoiga ni ramisirira twaragia githweri throughout no ri neto agiari twekiria gokiaria gikuyu zama zile niguo na rimwe ugicenjia ruga ri waritie gikuyu arafu ari githweri ri kana waritie githweri arafu ari githongori ciugo cia mbere ni ciamba kwengesha mundu hanini no ugacoka ugakimenyera koguo muthenya wa ndovu kumla mwanawe kuringana na Oletenges atuhende tokuma kuria mwena wa Malava. Ni wega guikara tukiroraga nigukurite gatheti ni ratwira ati githurano giki onakio no gikorwo gita dress rehearsal na aiko kwendu megukorwo makimurikwo muno ni ura megukorwo magitabania githurano giki ni andu a IBC ire ni koretwo ithurano hituku ikimurikwo muno na kureho kwa ati ino yiku rita riri ino ya chairperson yogutwa Ethecon ni gutwarithia githurano giki na njira ire yagirire na ikire andu mwihoko wa gugeterera maumiriro kana gugakorwo ati kimenya ati mundu wahota niwe wahotana. Page 3 ya gatheti ya Daily Nation irauga Ethecon arauga we are under pressure. Yes, that is true. Ni atindike muno ni uhoro wa githurano giki nigetha matuhe moimirira megwitikirikana mari na uigiririki no arauga we na timu yake ya IBC yothe metiare kuruta wira ucio wa kuona ati ya Kenya ni mwage na kindu kiretwo peaceful free and credible elections. Heshigoragweta ngwenda tutaure na gikuyu araiga atiriri trust is not built in a day. Ndungihoka mundu na muthenya omwe. It takes years to build and seconds to destroy. Ni hoyaga ihinda inene muno miaka mingi muno na kunina kana gutharia mundu gukwihoka ni kaundu ka seconds. Etiguo ni kaundu ka ndagika na nuthu mwihoko kora. Igwe many actors contribute to the trust in elections. Yet IBC is treated as a sole custodian. Ni andu aige mabati ukorwo makirorwo hakinya ni horo wa kwihoka githurano ria giguko kihana etiguo ni andu aige mana itemi no uria tu uroragwo ni IBC kamurigo gakuagwo no ni IBC oguo nego chairman aroiga na rakiwa ni atindike andu aya akenya ni metere makurite maitho kona IBC egwekithia ithurano ici atia murori ekoni ndiranchana na ithuĩ turakurehera na njira ya imwe kwa imwe uhoro wa githurano kana ithurano nini na nitukureheire kundu gutiganite guku bururi-ini uria githurano kianjiriirie kana ithurano ici nini cianjiriirie thiini wa icigo bunge citiganite nitugutwarire kuria kundu gwitagwo Magarini twagutwara kundu gwitwo Malava twagutwara kundu gwitwo kundu tari turahota gukinya na no tugukinya tondu twina mwandiki wa mohoro gwitwo Stephen Elton kuria county-ini ya Baringo kuria omarathura senator nitugutwarite Kasipul tugagutwara nginya kuria Mbere North na tugutwara kundu gutiganite nigetha umenye uria kurathi na mbere no andu ni maimirite na makajia gwikia kura na tukerwa nginya ugitiri ni mugacirithie na mudra ndaika nyingi urathi ugaikia kura tondu gucia ni ratathire mwe githurano kingi gia kawaida kiria mundu ba kunia maratathi matandatu kiratathi kiu kingitone wa matandatu giki ni kamwe tu ugathi utikete uri urenda kana ugekira X by then no wikire X itikuga ni wa mukanja ni arama wekira ungetia wikire X ha mundu uri utarenda ni kumuthura wa muthura haya ugekira tiki ni wa muthura kana arama o yothe ugekira gathanduku-ini kau ni wa muthura nikio urona ni mareka na ihenya ndeciria ona gucitara gukorwo ihenya muno to ni mundu umwe especially taisi cia wandire ni ndagika neguo ni ndaigua ugeta uhoro wa kuria tuthiete no ni tutigetie guthie Banisa Banisa na Baringo na Banisa no ko tutathiete ni mukundwara nginya Banisa ona nyone uria gukoragwo kuhana Baringo andu aria mararuga makua ri ni ya maretha giti giki kia senator wa county ya Baringo giti giki giatigirwo utheri kumana na gikuo kia William Cheptumo uria wari senator kuone maretha giti kia Baringo waiga Baringo Baringo kwina andu atandatu marenda giturwa giki kia senator uria gucoka ha Cheptumo hena mundu wetwo Shadrack Kiplawat araruga mana kema kireto Alliance for Change Party hena Samuel Letasio wa Kenya Moja Movement hena Steve David Kipruto ono wa kema kireto Republican Liberty Party hena Benjamin Chebon
oyo Benjamin Chebon no ule tuoi kana ni gote harigwo Chebon yo uri Chebon wari governor Benjamin Chebon kana Moses haya anyway okay na oyo Benjamin Chebon arogamana kama geto the New Democrats geto TND hena mudura arogamana kama ke UDA ureto Kiprono Chemitei na hena Daniel Kirui urarogamana kama geto Umoja na Maendeleo Party. Ule wali governor ta Cheboy ti Chebon. Oh, Cheboy. Benjamin Cheboy. Goja kwa Cheboy na Chebon. Mtondo tuko neta malito niwe ko hana nimekuwa niye muno. Na ko ne Beringo. Beringo. County. Na niwe kakogweta gosiria kanu ndirarugamia mundu kiama gya kanu kiehereire. Kiehereire. Chama ni Gideon Moi ni ehereire. Na goko ni kuo mwandiki witwa mohoro gwitwo Leto akiri. Stephen Leto. Turethana nake nigetha atuhende tocia githurano giki kia Beringo na ona tukithia kana mbere na maundu ma githurano nini ri page 2 he uhoro rahutio ni minister wa ugitiri wa theinie page 2 ya gatheti ya Daily Nation ule racokia ciuria tondu kwi ateti marauga atiriri ni mehereirio arangiri ao umwe ari governor wa kurito Trans Nzoia ogwitwo George Natembeya kuratika kana murkomen minister wa ugitiri wa theinie arauga atiriri atikira kiratumire Natembeya ehererio arangiri yake to gwake ni nginya kuri andu aria makoragwo mari anene thirikari na tondu thigari iria irwangagira ateti aya ri ni ira misbehave kana ni irahuthira mishiga yao na njira etagirire koguo titona Natembeya tu ehereirio ugitiri ni andu ingi muno mehereirio tuko tukira maundu maya na nginya ona muthenya ungi ni mara gatheti no ndenda wambe tutware kuri twambe tuthi kuri Leto ari kuri county ya Baringo nigetha agitwire goikaire atia hujambo horo wa rushini Leto kuma goko studio tuko na Njoroge mimi naitwa Kamau tueleze Baringo kukoje Na asante sana. Tupo katika kituo cha kupigia kura cha Visa Oshual ambapo tumeona idadi ya wanaopiga kura wamejitokeza kwa kiwango cha chini mno kando ilivyotarajiwa hapo awali, lakini hali ya usalama imeimarishwa kabisa katika vituo vya kupigia kura ambavyo tayari tumeshapata pita zetu na kupata picha za hali ilivyo kamili. Kwa mfano katika kituo hiki nilicho sasa cha Visa Oshual kuna maafisa usalama ambao wanashika doria. Hali ndivyo ni sawa na hilo katika shule ya wavulana ya Kabarnet ambapo zoezi kama hili pia linaendelea, hali ya usalama ikizidi kuimarishwa katika maeneo tofauti. Ikumbuka kwamba hii ni uchaguzi mdogo wa useneta, hivyo kwamba maeneo bunge 6 yanashiriki katika uchaguzi huu mdogo, yakiwemo maeneo bunge ya Tiati, maeneo bunge ya Baringo North, eneo bunge la Baringo Central, Baringo South pamoja na Eldama Ravine na eneo bunge la Mogotio. Tutazidi kufika tu katika baadhi ya maeneo bunge hayo kuona yanayojiri ama ni vipi wapiga kura wamejitokeza, lakini tuarifiwa kwamba huenda saa zinavyozidi kusonga ndivyo wale wanaopiga kura watakavyojitokeza. Ikumbuke kwamba ni siku ya Alhamisi, siku ambayo baadhi ya wapiga kura ama wenyeji wa kaunti ya Baringo wanafanya shughuli zao za afisi na pia za kibinafsi kabla ya kuja kutekeleza jukumu hili la kidemokrasia la kumchagua seneta atakayemrithi mwenda zake, seneta wa kaunti hii aliyeaga seneta William Cheptumo. Kwa hivyo tunazidi tu kutizama na kuzungumza na maafisa wa IEBC watuelezee kuna changamoto ambayo wamepata kuhusiana na kupata ama kufungua vituo vya kupiga kura, lakini la mno zaidi kaunti hii inawapiga kura 1281,053. Hao wote wakitarajiwa kushiriki katika uchaguzi huu mdogo. Kwa hivyo tutaturuhusu tu tuanze pita zetu kuangalia ili tuwaletee yale picha kutoka maeneo tofauti katika kaunti hii ya Baringo. Asante. Ni mwandishi wetu habari etago Stephen Leto emonosio wa Baringo na biseshi rona siaimo kwa emwe ni goko kundu gwitagwo Mbeere North na ni rona uyu ni mundu ugwitwo ndiramuna ndiramuna uthio wega ndiramuna na mwana etago JB Muturi Justin Bidan Muturi na gwicira ni arikia guikia kura mwena ucio wa kuria kundu gwitagwo Kanywa Bora
na nĩngwĩciria kamwandĩki wa mohoro nĩ ũkorwo agĩtũmenyithia na nĩ wega gũkũmenyithia atĩrĩrĩ ũguo wakorwo wanjĩra Kanyuambora rĩ ĩkoragwo Evurore Ward na Evurore Ward rĩ nĩkuo kwa Lenny Kivuti na mũndũ to JB Muturi na kwa Ndawa Ward nĩkuo kwa Ruko Muthende na Njagagua former MP na Karish aimete kũrĩtwo Momiji Ward koguo kwĩna Momiji Ward Evurore Ward na Ndawa na ngwĩciria rĩu ici nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe na ngwĩciria ũcio nĩ JB Muturi reka tũigue ũrĩa ekuga mũndũ gwĩtwo Muturi. Noregua. I've been making follow-ups from various stations since 6 a.m. And so far I can say the reports I've received are that this process has started smoothly and there are no hiccups. Because in some places I've received some very interesting stories that young men and young girls are walking to the polling centers, holding their ID cards and saying, now, whatever it takes, we must cast our ballot. And I think, for me, I think so far it is encouraging. You're saying so far so good? So far so good. Your ballot, you had indicated that you'll be moving around the constituency. Is this still the case? At what time is your candidate also, the DP candidate, expected to vote, and where? Well, my candidate is registered in his ward, Momenji. I understand at Karambari Primary School. That's where I'll be voting. He had indicated to me last night when we parted that he'll be casting his ballot at around midday today. So far, how do you assess the complaints you had about possibility of interference, say through goons or insecurity? What is your assessment so far within the first hour of voting? Within the first hour, there's been no incidents has been reported. I have checked with the people in Siakago around the town. I've checked with the people around Ishiara, and here, as you can see, the situation is calm, and therefore, my assumption is that if all goes well, we should get an incident-free polling day. Thank you. Yeah. Do you have any concerns about the roadblocks that have been erected along the roads? Well, I heard the story about the roadblocks, which the particular report I mentioned about the roadblocks, saying that they were elected from around Mwea, which is in Kirinyaga County, coming all the way to Embu. I think it is a good thing because if the police are serious, then they should be able to pick out any bad elements that may be coming from outside the county to come and disrupt the process. Yeah. The UDS side yesterday said that it is you in the opposition who are planning to plant goons and blame the government for it. We have no intention of doing anything like that. In any event, as you can see, you will see here where we are. We cannot plant goons because we can almost predict the results. I have voted here since 1974, and I can tell you, I know the voting pattern. I'm very, very confident, and we have no reason to even imagine of bringing goons that could cause disruption, cause intimidation and fear, and discourage candidates from, voters from coming to vote. All right, thank you very much. Thank you. The Democratic Party leader, Justin Muturi, they are now heading to the... ni mutongoria wa kiama kia DP ni Democratic Party etagwo Justin Biden Muturi kana JB Muturi akiaria na andiki a mohoro thutha wa gwikia kura yake haria handu hegitwo Kanyuambora guku ni mwena wa Mbeere North wa dietagwo Evurore neguo ndona tari kuingira araingira guthi gwikia kura ni gukinya akinya twamba kumurugamia ataiketie kura ambe atuhe uhoro twendete kuhunga ambe atuhe uhoro atanaikia kura riu ni hindi athie gwikia kura kuria kwao na ngurikania ati JB Muturi ari mubunge guku ari mubunge wa kundu guku araikiria kura miaka mingi
na hindi ngagutitagwo mbere no thigwetagwo ciakaga ne wacio ne agikinya ne akiamukirwo akeneo ballot yake nigetha agithurira mundu uria ekwenda na niwe mutongoria wa kiama kia DP na kiama kia DP nigikirugamitie mundu goko Mbeere North ritigwa niguo ithuĩ no gwetera tugugetera na nauga ni igatire situation ni calm kana ura kohana mwena ucio wa Mbeere North ni kuhoreru wega ni mokirire guikia kura maraikia kura methurira mutongoria wao na ni wega gutariria haka mau atiriri ithuĩ twiha tukurehere na njira ya imwe kwa imwe wothe kundu kwina githiono kinini muthenya wa umuthi na maundu ta no memerekia to ndungewona kundu kungi no wonire goko kwa Inooro TV world class top turauga gatita guku kumagwo no ora turaikaniria umemerekia ucio tugathie Mbeere tugathie Kasipul tugathie Magarini tugathie kwe Ole Tenges kuria Malava na ithu acio tugathie Ugunja tugathie Naroko tugacoka Mbeere tugathie Baringo wiro ucio turaruta wothe na dalili kanio kuria Kariobangi North wadi weretwo Kariobangi North na ni andu ngi muno nao marugamite kuo tugicoka mbica-ini ria mwiroreri urona uyu ni mutongoria kiama kia DP JB Muturi akihariria guikia kura yake kuria Kanyua Bora niguo na mwiroreri wa Inooro TV tunandikitwa mohoro kundu gutiganite ni twaritie na andike cio mohoro kuri mundu gitwa Mwangi ni uraturehera mbica ici Mwangi Maina wa Mwangi ekuria Mbeere North ni turaikara tugithiaga ku muno mundu gitwa Merita Ole Tenges tukaritie nake ekuria gicio kia ubunge kia Malava ririkana ni gicio kia ubunge gikoragwo githondekete county ya Kakamega ni kimwe gia icigo cia ubunge iria thondekete Kakamega county na no wega gukuririkania ati guku Malava maraturite na mubunge kahinda ka tamu ya urari tamu ya gatatu Moses Ilulu Ijendi niwe na niwe kuakuria nikyo kwina githurano muthenya ucio kana mwena ucio wa Malava muthenya wa umuthi Laura Otieno ndiye gutumenyithitie uria kura kuhana mwena wa Ugunja na kama uno gucia nona wikia kura gutiratika kana yu ndagika tondu no mnya ni karatathi kamwe ni ballot imwe ni karatathi kamwe ni mundu umwe ugithi guikia kura ni utuete itu urathi guthurao kogo no kono iratathi kumaki guikia ira feini na kuhakwa rangi ndagika imwe ndirathira kogo mundu wi Mbeere North wi nyumba nduri uroima na wakionera ati ni ndagika imwe ukarikia guikia kura ugethiira ora no ukoro kawira gaku ndukuhinga ugutiga ndagika igiri wacokia murango ugiikia kura coke waku cokia murango na wikire koji na wikire kuburi tiga wahinga kiumagara mumagarine wanjua igere na niwe gandaririkanio Kariobangi North kuria tukuranagio ria kuretwo na kurugamite andu 16 ona kuo mbici ne bica cia imwe kwa imwe kuma Kanyua Bora Primary School kuria mutongoria wa kiama kia DP JB Muturi arikia guikia kura yake hihi ne gwitwira kaundu thutha ugiikia kura ngocia ni kwena arona uria kurera geikio na ngociria line ire guthiete tio kana hi ni line ya cenjia no nyenda tumurie terere riu ni hani haraikiria kura ona ira ni haraikiria kura ne tukutaririo wega muno ni mundu gwitwo Gatete wa Njoroge Njoroge taturirikanie ni amararugama guku Mbeere North kwina andu kenda marahuranira giturwa giki kenda marahuranira giturwa giki kwina Njero Ruben wa Muriithi uyu ararugama na kiama kiretwo Alliance for Change Party kwina Ndwiga Newton Kariuki ararugama na kiama kia Democratic Party of Kenya kwina Boy Duncan Ireri uyu ararugama na kiama kiretwo chama cha kazi kwina Ngari Daniel Ireri wa kiama kiretwo Kenya Moja Movement kwina muduretwo Gary Albert Murimi ararugama na kiama kiretwo The National Vision Party kwina muduretwo Ileri Lawrence Mwaniki wa kiama kia Safina Jero Leo wa Muthende ararugama na kiama kia UDA Waiharo Simon wa Maura ararugama na kiama kiretwo Umoja na Maendeleo Party na Muringi Isaac Ngiri ararugama na kiama kia UPA nikio United Progressive Alliance no gekirorera ni ikia kura yake gucira haria guthita tiho kura yake eri gucira ahuma kurora kana hi no kuketithania no ni twakiona guikia kura na haha acoka guthiiri ni ndagika imwe ukarikia na ikia kura no nyende tumuria iratathi riu arigua atia ni imata wega iratathi riu rina mihuri yothe niri uri agiriire gukorwo rikihuthika guikia kura ni arikia goko ne kwa Kanyua Bora ari thaa 1:23 ni ahako rangi irangi uikara thiko cigana ungegathira no ikarangaga kwanja nyonaga tothia okieheragia guo yenye kuthambia ti kaundu kahuthu ukoragwo ikiritwo rangi ukoragwo atiriri ndungeta gutinda naguo yani ona muthenya ucio ndungethira
muthenya ucio ndungithira ko ndungikia kura maita meri ikoro njira ya kwira atiriri we no ikia kura ugicoka hau rege ni ukuingatithio neguo na ndona eroreri etu no marathi na mbere gutwira maoni mao kuringana uria turareho memerekio magitwira ni kwambiriirie na njira njega muno njira ya thayo na andu kuimeria kwa wingi guikia kura guku ni Kanyua Bora tuigurea JB aroiga straight to Chicago. That will just go and verify. Or you just find out for myself. Ni mundu gwetwo JB Muturi akiaria thutha wake guikia kura kuria mwena wa Kanyua Bora ni gicigo-ini kia ni wadi-ini ya Evurore gicigo-ini kia mbunge gia guku kundu gwetwo Mbeere North kuria kwina githurano ni kumwe kwa andu kuria a Kenya makirera maigwa ruthiumi ndiraria maramurika muno na marera twikare tukimurikaga in fact no ngiria mu Kenya tukuria ndio na makinyamikira ginya haria YouTube marera twikare ku no nginya tumenya to mwena wa Mbeere North kwina githurano kundu gwitagwo na ketombe tigweru miario ya Muturi wega. We expect that there's going to be significant improvements in this, particularly in this constituency. So as you know, government has been here almost 24/7. Yeah, so we expect that there's going to be a lot of effort to make sure that as many people as possible turn out to vote. Yeah. So have you voted? Yes, of course. How is the process? The process is very simple. Present your ID. Your name is announced. You check biometrics at the KIMS kit. Your name and the photograph appears. You are issued with a ballot paper. Mark. How long did it take you? I think less than a minute. I think very fast. Very fast. Thank you very much. Mheshimiwa aria na Inoro TV tafadhali na no wire mwiroreri wa Inoro TV hii mihango ya githurano wa miona atia guku Mbeere ya Rugongo guku Mbeere mivango ya githurano ni miega na ginya tha ici gutiri handu yigwita yana ngui na muthemba uriku kana uriku kwa gwiciria ni guthii wega no ndireu mahani rathi kurora guku miena cia kago menyone uria kuragithie turakiguite maundu mara marakirikuo mibango ya thirikari irathondekete tuone kana ino marathi na mbere kubanga ni tukiango mena maundu mekite ri tugetha kumariria hii woya dakika cigana guikia kura yaku ndĩratharĩ dakika ĩmwe hihi Mheshimiwa JB Muturi ingikuhe kamweke uria andu athatu aria meguku Mbeere ya Rugongo meyumirie guikia kura ungienda kuria unau ndikiuga andu athatu tondu riri andu a Mbeere North manjui no njugire tumire ithuothe twikie kura ucio ni mutongoria wa kiama kia DP Justin Muturi akiuria andu othe a Mbeere ya Rugongo metikire kwiyumiria na njira nene na niguo mathure mubunge wao gatagati ka andu ya kenda aria marahuranira giturwa giki na tuguthie na mbere gukurehera rivoti cita uria irathie na mbere na kwiyumiria studio mundu ugwitwo Mwangi wa Maina wi muno cio wa Mbeere na ni wega muno ni urathi na mbere na gutumenyithia uria kurathi na ucio no maitho maitu niguo maitho maitu uria kurathi na mbere mwena ucio na ni nderwa atiriri ritwa Mbuiri he mundu retwo Sharon mtoto wa mama ni arandirikania maritwa ma uria matamukagwo ni Mũmĩnji na ritwa Mbuiri ti Mbui ni Mbui Mbui iyo ile Mbui haya rĩu gacoka akijira atiriri Kanyua Bora ikoragwo Evurore ward na kuniko kwa Leni Kevuti na JB Muturi atongorera moikaine mwena ucio gacoka kajira Nthawa ward niko kwa Mheshimiwa Waziri Roko na leo wa muthende aimite muno wa Nthawa na Njagagu ule wari MP1 hau kabereri ona kimite muno cio wa Nthawa ward na Karish aimite kukuretwo Mũmĩnji ni wega turirikanie mwiroreri ati security kana borithi ciekuo kwa wingi muno
kodo gwetwo Siakago Town maratumirwo kuma oro hwae na andu akundu guko matogeretwo ni Margaret Joki marauga mena mwihoko ati githurano kia Mbere North gikurekirira wega na gikorwo na waragania. Githurano kiu kingi kia 2022 andu aria moimerire guikia kura Mbere North mari gicunje kia 68 hari igana, ni kuga hari andu 10 andu 6 nio moimerire guikia kura hindi yo ingi nao ni ndakiona Mheshimiwa JB Muturi akira andu othe to watatu tu toria mwangia komuritie andu othe a Mbere North meyumirie nigetha manyite itemi riao ria kidemokrasia ria mundu gwithurira uria ekwenda. Na ndakana ni uria JB Muturi acokia kiuria kiu aiga era andu othe aikaria kumwe no cio wa Mbere North othe maumire maikie kura methurira mutongoria uria marenda niguo wira wa IBC uruto uria kwagiriire uria kuhotana ri anirirwo we niguo tondu othe ni andu ake andu a Mbere North ari mutongoria wao matuko maingi. Kwina ahuraniri gite kenda aria marugamite guku Mbere North ni agatukuririkanie mwiroreri ni andu kenda maretha giti giki na Njoroge nguria giti giki kia Mbere North kina bata ni tondu wake ni tondu uria ngathiti gututaririe wega muno gatwira atiriri giki ni giti kirarorwo muno tondu key players aguku ni Mount Kenya ri ni mundu gitwo deputy president wa tene ugitwo Rigathi wa Gachagua na deputy president ira wekuo mundu gitwo Professor Kithure Kindiki ugatwika atiriri uri okuhota ni ukorwo na mirimirumu ya kuga ni uri uhana tari we na uge munene muno kiama-ini kana gico-ini kia Mount Kenya gathi gututaririe wega muno kaiga atiriri chances cia mundu gwitwo Gachagua kuhota akorwo ni kugia na uge munene chances cia mundu gwitwo Professor Kindiki kuhota kana mundu wa mwena wa thirikari kuhota igukorwo tari guthima na icoka nikugo nikiro na gatheti twirite atiriri it is moment of truth na niyo wajira Ole Tenges ekure Malava mwandikitwa mohoro wa Citizen TV auga ni siku ya ndovu kumla mwanawe aya tondu kuratika ene reke tutiga guthigacira kau no niguo tere moimerera sawa twambe tuikerie Njoroge nigetha ona tugikunde njahiko muroreri ndwathi haraihu uyu ni muthi wa ithurano nini ithurano 24 guothe bururi-ini. Asante.